Chi nung chi nung chi đinh tu chi đăng ma tu du li la đăng ma yo hay yo nhung ta nó chè khanh chi chè trắng cả nhung khanh chi nhung ta nó chè cu ca na cu nhập để tôi thấy chú ạ ca na yo cho ca ru yo mừng pi yo mừng cu ca na từ nam bờ tu mong tình xa gì ca chi yo cho ca ru yo mừng pi yo đô li về ca chi từ bao số mù lụt lệ ca na sáng ca làng sa chi cô ti ca lão chờ chỉ sắc lờ ti ca nang trong đông tê yo đờ ca tê yo mùng tư chủ đang chi na ca chi canh chi pu yo pu ca na ca khâu đâu ca linh tổ đô ki pu ca na sáng ca làng sa chi cô đờ ca tê yo mong tu ye ti ninh ti ca ye ti ca lão pu ca na tu chỉ sang ti ca do y nhu năng canh chi mò y bồ ta yo canh chi pu ye pu ca na y quý lu ta ca lu to yu tu lu kha kha tu ta ca lu to yu ti pu ca na sa ca lăng y lu chin su ku yo cha li su cha du chin. This Kang player, Ke, learned to play from his neighbour. He was already an adult when he decided to learn, which is fairly unusual, as most players learn as teenagers or even younger from their fathers or male relatives. Ke brought his Kang 3 years ago from another Hmong village. Like all Kang, it is handmade from bamboo and wood. Now, Ke usually plays for Hmong funerals.
Family members coming ask him to perform. Kang songs are necessary to send the spirits to the other world so that they can become human again in the next life. The first song that Qeej just sung and also played for us is played for a funeral at midnight. It is usually played after everyone has fallen asleep and is very quiet. It's a song of mourning. It tells of a woman who dreams that her legs are decaying. In the morning, she asks her husband to check with a shaman. The husband takes incense to the shaman. The shaman tells the husband that soon his wife will die. He has come too late. The shaman can do nothing. The next song that Qeej will perform is also played at funerals for people who die in the spring or summertime. It's fairly similar to the first. It tells of a woman who hears a bird song. It makes her very sad. She takes incense and paper to the shaman. Again, the shaman says that the woman will die soon. The song is usually played in the morning time. Ti nông tri tu bi cháu té cặp lên tu sư cha có khi cổ kinh si ti bu ca na sa ca làng sa chi có tu bi cháu té cặp lên tu sư cha có khi cổ kinh si ti bu ca na sa ca làng mừng tu ple y càng tu bu ca na ti ca lò cho chỉ sang lò ti ca năng cho trong tê đồ ca tê nhớ mừng tu ye chi ninh ti ca ye ti ca lò bu ca na tu chỉ sang ti ca do y nhủ năng canh chi mồ y bô tang canh chi bu hi bu ca na y có đủ to ca lu to yo to bu ca ca to ca lo to yo ti bu ca na sa ca la chi su ku cha li su cha du chi no yo no si